Anwar, saya pernah tulis program untuk kira gaji staff. Oh, jadi macam buat sistem gaji ke? Ya, tapi masalahnya setiap kali ada rules baru, saya kena update kod. Penatlah. Ada cara tak supaya sistem boleh belajar sendiri? Bagus soalan tu. Sebenarnya ada dua cara buat program. Satu traditional programming, satu machine learning. Traditional programming tu kita tulis semua rules dengan jelas. Contoh sistem gaji tadi, kita kena tulis jika basic salary, tambah allowance, tolak KWSP. Ya, betul tu. Saya memang tulis macam tu. Jadi komputer ikut arahan je. Tak boleh buat keputusan sendiri. Macam mana machine learning berbeza? ML tak perlu kita tulis rules, kita bagi data je. Contoh email spam filter, dalam traditional, kena tulis jika ada perkataan win money spam. Tapi spammer selalu tukar perkataan kan? Win cash, get rich, macam-macam. Tepat, mustahil nak tulis semua rules. Dalam ML, kita bagi contoh email yang spam dan yang bukan. Lepas tu, sistem cari sendiri pattern. Ya, dia belajar sendiri ciri-ciri spam dari data yang kita bagi. Jadi beza utama dia apa? Traditional, rules ditulis oleh programmer. ML, rules dipelajari dari data. Traditional untuk masalah jelas. ML untuk masalah kompleks, tak boleh ditulis rules. Jadi sistem gaji saya tu guna traditional sebab rules jelas kan? Tepat, tapi kalau nak buat sistem yang automatic adjust gaji based on performance, to ML, Saya faham dah. Traditional ikut rules, ML belajar dari data. betul. Traditional untuk masalah straightforward, ML untuk masalah kompleks. Esok kita belajar jenis-jenis ML pula kan? Ya, supervised, unsupervised dan reinforcement learning. Oh, nampak esok. Hey,